Saisin pelong apa dia sebagai pi sekarang ke channel ke jonga Western Brand GK. Kerkum ke report nak sarkar mentah ka janmit nyoterik imbanai bafra jarar pho loong baladan biang ke bayo ni kunyang jingpang sakhan drungut ke balapan poya ke bar yo ni kunyang jingpang hame khalia saka siajar ndriu kode ke bakes mentah kalong ndriu fundriu dong ni page ke report. Kumta la kentiu ki pejba bakim de banting la nesir rai tang kwe pide ben burenti ya ki anyo ka sorkar kumba ka sorkar kal de ptha khnang ba ila apani khuni ni khunyang jing pang kurna bara sapo ke jala me kriya nang ya banang ye pe ban nganang ya oblon khuble sibon